Jinavindan uçayan radyoya denge gelden başkodarin heja yürü çarda hecotmaya 2025 seyşemli Brüksel'e saat 8'de lamede çarda emin uçayan navarojede peşkeş bikin despekçen sen uçayan me. Jibu meşali kölüne banga tevli bunu hatın kirin. Fermandarı HPG Murat Karayılan şehit Emine Erciyes ve Birani. Balafreke B Mirovya Devleta Türk binare Kandile Ketxwari. Operasyon ediş şaredariyen CHP'de domen gele kesatın min çavkirin. Li Belçika'yı greva geçtiği bir de hezaran kes li Brüksel'e bimeşin. Dubareden başkodarin hejam dest bi berfiriyan uçeyin xwedikin heşte mijdariye ve gele Kurd u dostên xwe ji bo azadiya rêbera pol li bajarê Almanya Kölnê kom bibe. Heşte mijdarê li bajarê Almanya Kölnê mîtingeke navendî te organize kirin. Meş di çarçoya pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareseriya siyasî pekte. Heşte mijdarê ji heft heta heftê salî wê bi 100,000 kes berê xwe bidin wê meş û mîtingan mezin li welatek li Walatên cuda en Avrupa'ya amadekariyen meş û mîtingê bêhna berdewam dike. Ji bu beşdariya meşê seferberî hatiye ragihandin ji Swîsre, Almanya, Bakurê, Fransa, Belçika û Hollandayê wê gel divê meşa navendî de cihê xwe bigire. Ji bu wê jî li van welatan otobüs hatine amadekirin xebatên ji bu beşdariyê bêhna berdewam dike. Ji Swîsreyê jinan banga tevlîbûna meş û mîtinga ji bu azadiya rêbera pûkirin. Hevalin delal hevalin heja wekte zanin îsal jî em li bajarê Kölnê em çalekî girseyî darxînin. Em heştê mijdarê wek jinê Kurd û ciwanê Swîsre em li Kölnê me par sala 24 me köprüya Kölnê hejan em îsal Kölnê jî û welatê Avrupa jî û Hollanda jî her welatê Kurdistanê me bihejênin û em ê bigihîjin hev werin em li Kölnê dîsa köprüyê bihejênin û Avrupa bihejênin wek jinê Kurd û ciwan. Daxwaza gelê Kurd azadiya rêber Abdullah Öcalanê di 12 cotmehê de li Êlihê bi daxwaziya azadiya fîzîkiya rêbera po mîtinga civaka demokratîk a azadiya hat darxistin. Parlamenter Dem Partiyê Zeynep Oduncu Kütevî têkildarî mîtingê de axiviyê got bi hezaran kes bi yek dengê daxwaza azadiya birêz Abdullah Öcalan kirin. Gel daxwaz kir ku divê dewlet û desthilatdarî gavên pêwîst bavêje. Kütevî destşan kir ku birêz Abdullah Öcalan ser müzakerevanê û îradeya xwe nişandaya û wiha dewam kir. Ji bo serkeftina pêvajiyê jî divê Birêz Öcalan werê azad kirin. Pêkarîna aştiyê kareke zor e divê hemû gelên Kurdistan Tirkiye û Rûşata navên ji bo aştiyê bikevin nava hewdanan. Zemîn û atmosfera pêkarîna aştiyê heye lê kes û derdorên ku pêvajiyê asteng dikin hene. Aştî tevaya gelên Tirkiye alaqeder dike heta Rûşata navên jî alaqeder dike. Ji ber vêkê divê em hemû û herkes rola xwe bilîze. Devlet Bahçeli got daxuyaniya 27 Şubatê ya rêberê Damezrîner li gorî me esas e. Lîderê MHP di komcivînê de têkildarî pêvajiyê nirxandin kir û got ya ku cudakariyê dixe navbera Tirk û Kurd eyniya dijmin a hundir û ji derve ye. Devlet Bahçeli balkişan ser cemxaneyan jî û got di cewherê de em hemû mislimanin Bahçeli ev tişt jî got xuşk û biratiya me yê ji baweriya Alewî İslamê cemxaneyan weke ibadetxane dibînin divê hurmet nîşanê vê yekê bêdayîn. Bahçeli ragihand ku xebatên Komîsyona Piştrevanî xuşk û biratî û demokrasiyê ya li meclîsê hatiye avakirin nêzî dawiyê bûye û ev tişt got. Divê em ji berpirsyarî û sucdariyê dûr bisekinin. Divê bêzanîn ku her tişt ji bo Tirkiyeyê ye. Ji bilê daxuyaniya 27 Şubatê ya jî îmirarê ti hukmê gotin tez pêşniyar û nirxandinên din li gorî me nîne. Daxuyaniya 27 Şubatê ya rêberê Damezrîner li gorî me esas e. Herkesê ku li ser vê esasê bimeşe kesek aqil e. Fermandarê HPG Murat Karayılan şehit Emine Erciyes bi bir anî got hevala Emine millîtaneke zane bi biryar û dilsoza nirxên şoreşê bû. Di heman demê de pireke xurt a xuşk û biratiya gelên Kurd û Tirk bû.
تبلیغون حوالا امینه 1996 ده حوالا امینه حیانها گلک حوالا نسر آخفی از بارد کم تایبتمنده حواله داری رای گشتی داشتی تیزانه بود و مالباته که خازایی نورمال و محافظه کار دا مزنده به و ساده چه استانبوله انیورسیته جبو بخونید چه جو تنگاهی مالبات و دردور درکبه دستوی کارمانجی خواهد سایه فقط پش را هنکی دین وسا دنیای ناست که لیهوربون چید که و دنیا را یعنی انیورسیته بکدینه جی وارگا ناگی تشتکی وی چاوی لگری خواه هم وکی جنک هم جی وکی دردوره که فقیره تی پل خانده بیتر سر خطی چپیتی و سوسیالیزم لگری خواه چیده به ایشتا ده لیسه دا دبیسه که ترکیه دا کرد هنه ایدور هنه کردان ناست که خاندکاری لیسه دا انیورسیته دا جی جاردین ناسی خواه داینستاندنی خواه بیتر خاندکاری کرد را چیده به وکه چاوا کمال پیر دبه از به پکی که باور دکم که به پکی که یعنی رژیم های هلوشینه و به شورش کردستان به شورش ترکیه چه به جبوه از تبلی پکی که بومه یعنی حوال کمال پیر ده محکمه دا افاده خود وصال بیشه و حوال امینه جی به همان شوازی جبو شورش ترکیه دنه رکی پیوسته تبلی پکی که یعنی وصا بیریاره که پر به جسارت دیگره حتی اوقات دوی وقتا به حوال را دوی منگو حوال به شاش بود به حوال مرو بو منه مالا ته یعنی تو کسک ترکی تجنب شهریتی چاوری چای کردستانه ادوی مگوتی که اوقات جن کنه بکن اجوه کنه یعنی وصا قراره که پر رادیقال دیگره یعنی پشتی دمکی بال خاندمه دورا درفت شده وری سها سروکتی بلکه جی شانس هری مزن اوه ده سها سروکتی و بیزاد سروکتی دوینه بشتاری درسه دوبه یعنی وسا چند دوران بشتاری دوبه دوگر وسا این زده او لیگر آخوا کرد به 24 سالان نه مدامو دو خصیدم راستی یعنی گور امزون چه پرسکریک جان نکرد و تم نمونه بود سکنه که خواهی نمونه ای هب یعنی حوالا مثلا امینه و سا تدوی خوزایی او پککه و خوزایی او کردکه بو تکوشینر کردستانه کسک وصا بود راستی نجریزه بود مبخواه هینو سالا 2011 دا ده جوینه که دا او پیروز کرد جبو چه؟ رابو کردی آخفی من دید جمن بیتر کردی خوشتر دا آخفی لیکن لکوی پر اول هنه چات پات کردی دا آخفی کردن اما خفیری ترکی کرنن گلوان یعنی ترک دعوی وان دا ترک بون ترکی آخفانن هنه که دین وکی بلند دیار ده جبوه کردی چوک دبین اما اولا او خواست کردی ها که فسیح بکری داخفی که بونوی مجوین در رابو سپاس کرده پیروز کرده این 2011 ده یعنی انسان اکوسا کردستان را اف آستی دا یک بون یعنی راستی نمونه که پر بالکشه ادبیات را مجول بو شعر را مجول بو تیاتروجی بو تیاترو را مجول بو یعنی بخار را دو از نه پروفسیونل راست نه پروفسیونل بو اما
هینال دبستان دا تیاترو دکه üniversite دکه دورا نه مدا هوال مورالان چه دکه هر اوجود بو اوکی تیاترو yani وصل چند را مجول بزانس را مجول ادبیات را مجول کسک وصل زانه و وی هوایی قد تردد جیان نکرن بی تردد خود تبلیغ کرن yani hep çerçeve işte kuşku bıratya gelan به تایبتی گله ترک و کرد ev havana işte pre esasine nem helvaşandının و çiçeka tevgera mene rengi tevgera mene haya ku militanın vsa şorşker hebin de xeta jina azata xadan biryar jibo azadiya jin vsa xadan sekneki heja u piroz jibo azadiya gelan kuşku bıratiya gelan تکو شینرین به وی بابتی شورشگری وسا ولاد پاریز قندی ولاد پاریز انترناسیونال هبن تقاض و شورش ما سرکوی بالافرک به مروویا دولتا ترک لنزی گونده پردشال یه بناره قندیل کت خواره لدورا کوزینه یادکه نابرا گونده زرگله و پردشال بناره قندیل بالافرک به مروو کت خواره لسر بالافرا به مروو نویسا کمال آتا ترکیه درباره کتنا بالافره ده حتی نات داخویانک فرمین هاتیه داین هسروک شارداریا بناره قندیل دلشیر ابراهیم جی کتنا بالافرا به مروو پشراس کرد تندرستی زینب جلالیان نباشه اونای درمان کردن روز به روز بن پیکرن مافی مروان این رژیم ایرانی یه ندیجین کرد زیاده ترده به دوی چارچوبه ده گرتی سیاسی کرد زینب جلالیان توی کوره و شاویا تندرستی نباشه لحظه نهار نهاتی داین کوور درمان کردن و دجیر چاودریا پیشیشکان ده به ریخسنا مافی مروان هر نه آیت کلداری روشا گرتی سیاسی کرد زینب جلالیان کلی گرتیکا یه زایرانی جزای حتی ایله هاتیه برین راپور یک بلاف کرد در راپور ده هاتیه دیار کردن که زینب جلالیان تا گرتی سیاسی جنا کو جالی رژیم ایران و جزای حتی ایله هاتیه برین و نهال گرتیگه ها یه ذاتی هشتن هاتیه گوتن که توی روشا تندرستی جلالیان جبر نخوشیا چاو و گرچک و ماده خرابه لحین آجی جچاودریا بششکیا پیویز و بردوان به پار هاتیه هشتن هاتیار کرن که دمک درجه گرتی سیاسی زینب جلالیان جبر نخوشین میده گرچک و چاو روشا و خرابه لحتانا برپرسیار گرتیگا یزدا کاروبارن پیوستی جبو در ماکرنا و نکریم در راپور ده هاتیه دیار کرن که مهابوری لیک جنا خوشخاری باجار یزید نشترگریک جی زینب جلالیان رهاتیه کرن لپشت دو روزان جاره کدن او بگراندنه گرتیگیه هات کوتن کوت دما نشترگریه ده جی کلپچه به دست جلالیان ببو اپراسیون دیجی شارداری CHP دومه دلی پرسینا نلیریتی یاکو لدیجی شارداری باجار مزن آنتالیه پیک هاته 6 کسات مرچاف کرن کسی ناتنه مرچاف کرن جبو ifade برن مدیریته شارداری باجار مزن آنتالیه محیطین بوسر 5 ترم 2025 ده دمالی پرسینه ده خاطبو بنچاف کردن و ده همان روزی ده جهیل دادگاه و خاطبو گرتن دما طبقه ده درباره جگیر سکرتر گشتی شارداری باجار مزن آنتالیه سرکان تمورجین و جگیر سروک دایره زونه تونجای کایا بریارا گرتگی هاتاین و دنه ایلون ده جی 8 کسات دن هاتم منچاف کردن لبورسای جی 15 کساتن گرتن ده چارچوبه پرسینا سردوزگیری کومریا بورسای ده آواکنا رخصنا سوچ بری و برن او اندامتی رخصنه ده شارداریا بری ناوچیا نلوفریه یا بورسای تورگای اردم و هفجناوی جی ده ناو ده 22 کساتن منچاف کردن پشتی ifade وان آل مدیریت پولیسان 18 کس به داخوازا گرتنه سوک عدلیه هاتن کردن و جبو 4 کسان کنترل عدلی هات خوستن دادگاه جزای گرانا بورسای داره بریه نلوفره تورگای اردمجی بریارا گرتنا 15 کساندا پارتیا باسا نو
Sekreteriya Giştiya Karên Siyasî Sûriyeyê. Sekreteriya Giştiya Karên Siyasî ku bi desthilatdariya Demkiya Sûriyê ve girêdayê ketiye şûna Partiya Bas ya Sosyalîsta Arab ya Berê. Di rojên dawî de li ser avaya Berê ya Partiya Basê li Şamê aramiyên nû hatine daliqandin û navê wê bû Sekreteriya Giştiya Karên Siyasî. Ev rewş dişibe serdema Partiya Basê dema ku dev jî danibû ser qada siyasiya welêt û li gorî berjewendiyên xwe birêve dibir. Wezareta Karên Derve ya Desthilatdariya Demkiya Sûriyê di 27 Adara 2025 da biryar da ku Sekreteriya Giştiya Karên Siyasî ava bibe. Li gorî agahiyên destpêkê ev sekreteriya ve xurtkirina xebata siyasî bike. Sekreteriya bi Wezîrê Karên Derve û koçberên Esed El-Şeybanî ve girêdayî. El-Şeybanî berê jî di desthilatdariya rizgariya ya girêdayî Heyet Tahrir el-Şam de Wezîrê Karên Derve bû. Nûnerên sekreteriya li gelek bajarên Sûriyê jî kar dike. Saziyeke weke Meclisa Navendiya Baroyê betalkiriye û şûna wê hin kes erkdar kiriye. Welatiyên Sûriyê jî dibêjin sekreteriya li gorî hişmendiya siyasî Partiya Basê kar dike û tê xwestin ku bingeha modela yek partiya ve bike. Çalekvaneke mafê mirovan bê ku navê xwe eşkere bike ji Ajansa Anhayê Axiviyê Gur erkdarkirina Sekreteriya dibin sîwana Wezareta Karên Derve de bin pêkirneke destûrî. Li gorî qanûnan Wezareta Karên Derve bi karên dîplomatîk û têkiliyê nav neteweyî re mijûl dibe. Lê Sekreteriya Giştiya Karên Siyasî bi Wezîrê Karên Derve ve hatiye li derî qanûnan e û bêyî erêkirina parlemenê jî hatiye pêkanîn. Ev sekreteriya ne rewa ye. Li Belçikayê girêva giştî bi 10,000 kes wê li Brükselê bimeşin çalakiya ku tedbîrên aborî yên hikûmeta koalîsyona Arizon şermezar dike asta herî bilind a seferiya sendîkayê ya mehîndawî ye. Sendîkayên FJTB, SSS û SJSLB li ber polîtikayên hikûmetê radibe ku bi peyama hün demdirêj û hîn zêde bixebite tê naskirin. Sendîka li ber plana kêmkirina mûçeyên teqewîtan, bêkaran, nermkirina mercên kar ên bi şevê, kêmkirina bütçeyê û zêdekirina endeksa nû radibin. Ne tenê sendîkayên karkeran her wiha tevgerên aiştiyê rêxistinên ku li dijî xizaniyê tê dikoşin yekîniyên sîgorta yên tenduristî û komeleyên hawîrdorê jî piştgiriyê didin xwe pêşandanê. Amadekaran ji bo meşa aştiyane ya ku herkes xwe ewle bibîne banga tevlîbûnê kirin. Polîsên Brükselê diyar kirin ku wan rîskên ewlehiyê nirxandiye û tedbîr pêwîst wergirtiye. Riyên Hesîniyên Belçikayê SNSB ragihand ku ji bo beşdarên çalakiyê karibin xwe bigihînin Brükselê ve 12 seferên din ên trênê pêkbîne. Lêbelê tora ragihandina herêmî Sîtîp, Tîst û Dilên wê de asteke bilind de asê bibe. Bandora grêvê li trafîka hawayî jî kir. Tamamiya seferên ji Brükselê û nîvê balafirên tên balafirgehê hatine betalkirin. Li balafirgeha Şarlovayê jî hem rabûn hem jî daketina balafiran bi temamî hatiye betalkirin. Polîsên Brükselê hişyarî dan ku mirov bi wesayîtên xwe yên taybet neyên bajêr. Xwe pêşandan wê jî gara Bakur dest pê bike û heta gara Midî dewam bike. Belê gotan jemen û çê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.